Dve strane medalje. Jedinica za specijalne operacije. Kod mnogih građana Srbije predstavlja sinonim za zlo. Te ljude smatraju hladnokrvnim ubicama, kriminalcima, narkomanima. Komandni sastav i pojedini pripadnici rasformirane jedinice osumnjičeni su za neke od najtežih zločina koji su se dogodili u Srbiji u poslednjih 10 godina. U one naše stereotipije koje ljudi ovog područja imaju spada i to da čim se podnese krivična prijava, čim policija pritvori nekog čoveka, mi odmah tog čoveka proglasimo za najteže kriminalca, lopova, ubicu, ne znam šta je već, silovatelja, šta je već čovek uradio. I onda zaboravimo da posle kad se pokaže da taj čovek pogrešno uhapšen, da na neki način rehabilitujemo tog čoveka. U ovom slučaju ne bi trebalo zauzimati nikakve definitivne stavove o krivici ljudi iz jedinice JSO dok se to sudski ne dokaže. Zato što su oni proglašeni unapred krivim, krivicu snose političke partije, odnosno političari s jedne strane i istu takvu, ako ne i snažniju krivicu, snose mediji. Bez obzira na ishod tih sudskih procesa, većina koja je činila tu jedinicu danas radi u specijalnim formacijama Ministarstva unutrašnjih poslova. Malo ljudi u ovoj zemlji zna ko su oni, šta je bio njihov posao i kroz šta su sve prošli da bi postali deo tada najelitnije policijske jedinice. Jedinica za specijalne operacije je formirana 1996. godine na predlog kolegijuma resora državne bezbednosti. Nije normalno da tajna policija ima jednu takvu specijalizovanu jedinicu i iz te devijacije početne, čini mi se da kreću sve devijacije druge za koje se zna i za koje se ne zna, a koje su povezane sa ovom jedinicom. Prvi komandant jedinice za specijalne operacije bio je Milorad Ulemek. U legiji stranaca proveo je 7 godina kao pripadnik druge padobranske regimente. Svoje znanje i iskustvo preneo je oficirima i podoficirima jedinice. Legija je kod nas uživao veliki ugled i poštovanje, ali ne kao posljedica njegovog čina, funkcije i zvanja koje je imao, kao možda u nekim drugim jedinicama. On je taj status kod nas stekao svojim planiranjem i organizovanjem akcija i neposrednim učešćem u njima. Nije se nikad odvajao od nas, kretao se po prvim borbenim linijama kao i ostali pripadnici. Ni u čemu nije bio drugčiji od nas. Nikad nas je nagrađivao, nikad nas je kažnjavao, nikad se nije odvajao od nas. Našli su se zajedno specijalci jedinice za antiteroristička dejstva, specijalne antiterorističke jedinice, specijalci iz Krajine i Republike Srpske i novi neiskusni pripadnici. Prijavio sam se na konkurs koji izašao u dnevnim novinama, otišao u Ministarstvo unutrašnjih poslova. Rekli su da će me obavestiti o mestu i vremenu gde ću se javiti kad za mene budu izvršili bezbednosne provere, znači da li prolazim kroz krivične evidencije, da li sam kažnjavan, jer svi pripadnici jedinice specijalne operacije, niko nije mogu da bude pripadnika da je odgovarao krivično za bilo koje delo, čak i ona najniža krivična dela. Poenta tih pregleda je bilo da se dobiju ljudi sa besprekornom prošlošću i da se provere njihove psihofizičke i zdravstvene sposobnosti za obavljanje složenih namenskih zadataka u resoru državne bezbednosti. Nakon određenog vremena usledio je poziv, samo su nam rekli da ponesemo četkicu za zube i aparat za brijanje. Nisam znao šta to znači, otišli smo u MUP gde nas je sačekao autobus. Svi ljudi koji su prošli ušli su u autobus i otišli smo u nepoznatom pravcu. Drill je u principu osmišljen kao sistem testiranja fizičkih i psihičkih sposobnosti svakog pripadnika da podnesu napore koji će se kasnije kroz obuku i dalji rad biti izloženi. Pri samom izlasku iz autobusa već se moglo nadzirati šta nas čeka. Ajmo! 3! Dočekana nas je topla dobrodošlica sa uzvicima, povicima, vi ste ovakvi, onakvi.
mi ćemo od vas napraviti ljude, ko misli da ide da se kupi odmah. Sve to meni malo bilo čudno, u jednu ruku i zanimljivo, puno avanturizma i na tom u prva 3 dana na tom drilu koji inače traje 45 dana, 50% ljudi odmah otpadne, odmah se vrati u autobus. I istim autobusom se vraćaju kući. Naravno, pri samom dolasku u kamp smo upozoreni da imamo vremena da se predomislimo u roku od 7 dana. Posle toga svako napuštanje obuke je i teško i neugodno. Moj prvi kontakt sa instruktorima je bio baš tog dana kad sam došao u kamp, gde su nas postrojili u vrstu i objasnili da će se koristiti svim dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima, da nas oteraju iz jedinice, jer jedinica je mesto za odabrane ljude koji mogu da podnesu sve teškoće koje posao inače nosi sa sobom. Tokom drila većina polaznika kursa, pripadnika, doživljava instruktore kao sadiste. Misle da su to ljudi koji su tu da bi ih mučili, omalovažavali i ponižavali. I u početku obuke oni ne uviđaju svrhe potrebe takvog odnosa prema pripadnicima. Svrha drila jeste ta da se kod svakog pripadnika ponaosob eliminiše individualizam, znači da se stvori neka kolektivna svest. Od nekih ovako zanimljivih stvari mogu navesti da su se radila raznorazna borbena trčanja 4, 8, 16 km sa ratnom opremom koja sveukupno teži nekih 15 kg. Marševe, da ne spominjem, koji su svima ovako dobro ostali u sećanju. Neki dan danas imaju ožiljke na nogama, jer prilikom velikih marširanja po brdovitom terenu, kamenom, stvaraju se rane na nogama, koje svaki pripadnik nije mu palo na pamet da se žali, da ga nešto boli ili da je možda gladan ili žedan. Od nekih psihičkih napora na drilu, tu su zanimljive stvari koje su instruktori, čija je mašta bila neograničena, koji su pojedinim pripadnicima koji dobro urade svoj zadatak ili zanemare svoje obaveze, slučajno zaboravi pušku pa su dobijali lopate, ćuskije, pa spavali u krevetu sa time, do nekih banalnih stvari koji su kažnjavani sklekovima, trbušnjacima, koji su bili u poređenju sa drugim kaznama zanemarljivo smešni i blagi. Za sve neke propuste u toku obuke kačile su se kecelje na kojima je pisalo ja sam devojčica, pa se tako šetalo po kampu i radila se kompletna obuka u tome. Za vreme obuke na drilu svaka komunikacija između kandidata bila je strogo zabranjena. Takođe je bila zabranjena priča između kandidata u toku jela. Pre svakoga jela je čitao se tekst zaveta koji je bio posvećen našim poginulim drugovima, a koji glasi: jednoga dana kad ostaneš sam na bojnome polju, Tokom drila kandidati su prolazili kroz više faza obuke. Osnovnu pešadijsku obuku, topografiju, rukovanje minsko-eksplozivnim sredstvima, osnove borilačkih veština i gađanja. Najteži deo drila predstavljala je paklena nedelja. Paklena nedelja je vrhunac, mogu bi se reći, te obuke gde pripadnik tokom 7 dana spava u proseku možda za tih 7 dana 10 sati, a konstantno je izložen marševima, bojevim gađanjima, prilikom koji se na njega puca bojom, municom, bacaju bojava minsko-eksplozivna sredstva da bi mu se što više dočarao realna borbena situacija. Vrhunac drila posle nekih 43 dana je, mi ga zovemo marš za beretku, a to je marširanje po brdovitom predelu u dužini od nekih 50-60 km sa opremom koja teži između 45 i 50 kg. Ko uspešno završi taj marš, dobija crvenu beretku. Crvenu beretku, skini!
crveno beresko. Stavi! Crveno beresku, baci! Nakon završetka drila, pripadnik još izvestan period prolazi na osnovnoj obuci. Zatim se sprav njegovih sposobnosti i sklonosti upućuje na dalju obuku u specijalistički tim. Od specijalističkih timova jedinica specijalne operacije imala snajperistički tim, tim ronilaca, tim padobranaca, alpinista. Tu je naravno bila i grupa za posrednu i neposrednu podršku, grupa za blisku borbu, grupa za hapšenje i kao najelitniji deo jedinice specijalne operacije bila je grupa za antiteroristička dejstva. U jedinici smo koristili sve tipove domaćeg i stranog najsavremenijeg oružja do koga smo mogli doći. Kompletna obuka i psihofizičko maltretiranje od strane instruktora nije ništa novo u svetu. Kod nas jeste novo jer jedinica je prva krenula da se bavi tom problematikom i tim načinom obuke. Inače, sve poznate svetske jedinice se bave tim stvarima. Tu bih naveo SAS, Delte, Alfe ruske, Rangere američke i druge jedinice u svetu. Saradnju od stranih specijalnih jedinica imali smo dobru sa ruskim Alfama, grčkim EKAM-om i OJK-om, a od francuski sa instruktorima iz PNG-a i GNG-a. Po njihovim, ja se nadam, iskrenim kazivanjima, oni kažu da smo jedna od boljih jedinica sa kojima su sarađivali. Instruktori su morali biti, kako bih rekao, surovi prema nama iz jednog prostog razloga, jer sva ta psihička presija koju smo od njih doživljavali je bila u cilju da se od velike grupe kandidata odaberu kandidati koji mogu da podnesu sav teret zadatka koji će u budućnosti biti stavljen pred njih. Od velike grupe ljudi koje su dolazile na drill, samo nekih 8 do 10% je završilo uspešno obuku. Pored svih psihofizičkih napora, 8 ili 10% je bilo u stanju da prevaziđe te stvari. U jedinici je uvek vladalo pravilo stroge discipline i poštovanja hijerarhije. Bila je isključena svaka mogućnost samovolje i individualizma i u mirnodopskim uslovima, a pogotovo u ratnim, gde su predviđene bile najoštrije sankcije za svaki oblik kršenja nediscipline ili poštovanja komande. Jedinica specijalne operacije bila angažovana na području Kosova i Metohije 1997. godine u cilju prikupljanja obaveštajnih podataka o kretanjima i aktivnostima terorističkih grupa šiptara u cilju pronalaska oružja, droge i svih drugih podataka koje se tiču brojnosti i vrsti naoružanja kojom su te iste bande raspolagale. Tokom 1998. jedinica već je ušla u otvorene oružene sukobe sa sad već organizovanim bandama šiptarskih terorista koji su držali pod blokadom veliki broj puteva na Kosovu, čitave enklave srpske na Kosovu, čak su ugrožavali i veće gradove tipa Dečani, Peć, Đakovica, gde je jedinica bila angažovana na deblokadi tih gradova i srpskih enklava. Stojim na stanovištu da je ta jedinica zloupotrebljena od strane vlade koja je bila u periodu 95. pa nadalje. Ne dakle vlade koja je bila pre 95. godine. I stojim na stanovištu da je ta jedinica korišćena u razne nelegalne svrhe, kao što je recimo borba protiv nekih kobejagi terorističke grupa koje nisu postojale ili borba protiv nacionalnih manjina koje su ovde postojale, korišćena za etničko čišćenje ili neke takve zločine za vreme rata, ali opet se to ne može reći za celu jedinicu, niti se to može reći da je jedino obeležje prethodne vlade, niti se to može generalizovati pa reći da je moje mišljenje apsolutno sigurno i da istorija ili neka dublja analiza neće pokazati da ja nisam pravo.
Tokom 1999. godine u jeku NATO agresije jedne noći se pojavila kolona od više desetina hiljada albanskih izbeglica koje su se već danima kretala po Kosovu u neodređenim pravcima. Tom prilikom pukovnik Legije je naredio pripadnicima da se prikupe voda, hrana, mleko, odeća ili ćebat koji je imao, da se podele izbeglicama. Oni su to primili sa velikim oduševljenjem, jer očigledno prvi njihova impresija kad su nas sreli je bila da ćemo ih verovatno sve likvidirati. Jedinica je svo vreme bila na Kosovu do potpisivanja vojno-tehničkog sporazuma gde je izvršavala svoje borbene zadatke u sadejstvu sa redovnim policijskim snagama i sa vojskom Jugoslavije. 39-godišnja Slavica Arsić živjela je do 1999. godine u Gnjilanu sa suprugom i 3 dece. Albanski teroristi kidnapovali su joj muža te godine. Do danas nema ni jednu informaciju o njemu. Sa sinom i 2 kćerke živi u sobi od 10 kvadrata u kolektivnom centru u Niškoj banji. U toku rata susretala se sa pripadnicima rasformirane jedinice. Ne znam njihova imena, ne da neću da ih imenujem, stvarno ne znam njihova imena, ali su bili jako korektni, fini. Kažem vam, dok su oni tu bili sa nama, mi smo imali dobre odnose sa njima i bili smo slobodni ovako. Onda sam prvi zamah kad su svi otišli, znači bilo je 9. ja sam odmah 10. krenula, znači imala sam straha u sebi, sa decom sam krenula. Znači dok su oni tu bili, hoću da kažem da je tu bilo lepo, da smo imali slobodu, da su deca išla u školu, a čim su oni otišli ništa, to nije bilo više. Mi smo ih u nekoliko navrata videli ovdje na prostoru Kosovske Mitrovice, iako nisam imao nikakve direktne kontakte. Mogu reći da je mišljenje o njima bilo jako pozitivno, da narod uglavnom osjeća punu sigurnost i osjeća se bezbedno ukoliko su te jedinice negde blizu nas. Mislim da su kontakti sa narodom bili relativno retki, ali je svejedno takav utisak o njihovom radu, o visokoprofesionalnom radu ostao do današnjeg dana. Između ostalog moram da kažem da se o mnogim paravojnim formacijama, sa srpskim paravojnim formacijama vrlo negativno govori u albanskim medijima i u njihovoj javnosti, ali nikada eksplicitno nisu pomenuli JSO kao takvo. 43-godišnji Borislav Mikić izbegao je sa Kosova u maju 1999. godine. Sa suprugom i 6 dece živeo je u selu u blizini Peći. Svu svoju imovinu, 3 kuće i 7 hektara zemlje, morao je da ostavi. Tolika je nada vraćena narodu. Tolika je nada ulivena u taj narod samim njihovim ponašanjem. Samim njihovim ponašanjem i ozbiljnošću i organizovanošću, disciplina, hrabrošću, posebno hrabrošću, to je čudo. To su stvarno, taj narod ne da ih je uzdizao, nego su oni sami sebe sa tim dovodili u toj situaciji da ih i dan danas garantujem životom da mnogi od nas, a sigurno od tu s Kosova koji su došli ovamo, da su to legende za srpski narod, osobito dole na Kosovu. Bogom prvi nerođeni sine, s Bogom ružo, s Bogom ruzmarine, s Bogom leto, jesen i zimo, odlazimo da se ne vratimo. U početku je bila neka trema, strah, pošto ne znaš ni gde se nalazi neprijatelj, koji broj, kakvim naoružanjem raspolažu. Svi problemi su prestajali onog momenta kad je došlo do bliskog oružanog kontakta. Tada nisi imao vremena da razmišljaš o takvim stvarima. Kroz kompletnu obuku, a kasnije i kroz život i rad u jedinici između pripadnika su se stvarale veoma čvrste prijateljske veze, jer na kraju shvatiš da bilo gde da odeš ne boriš se ni za koga, shvatiš da se u stvari boriš samo za druga pored sebe. U većini slučajeva tek nakon završenih borbenih dejstava postaneš svesan gde si sve mogao da izgubiš glavu i gde je neko od tvojih prijatelja ostavio život ili je ranjen. Posle rata, jedinica se povlači sa Kosova i Metohije. Vraća se mirnodopskim zadacima i nastavlja obuku svojih pripadnika.
To je trajalo do početka nemira na jugu Srbije, kada je jedinica angažovana na tom području. Od zanimljivih stvari koje su nam se dešavale u kopnenoj zoni bezbednosti mogao bi da navedem primjer kada je pukovnik Legija sa trojicom svojih pripadnika trebao da se nađe sa američkim oficirima na liniji razdvajanja naših i američkih snaga, mimo išao njihovu patrolu i sa svojim pripadnicima ušao u njihovu bazu, gde je tom prilikom na prijavnici vojniku kucao na prozor, usled čega čovjek nije mogao da veruje šta ga je snašlo i otko četvorica uniformisanih ljudi sa naoružanjem u američkoj bazi. Posle toga u njihovoj bazi je nastala opšta uzbuna, nakon čega su njihove jedinice za brzo reagovanje došli tu do kapije gde su bili pripadnici, međutim pukovnik je znao engleski jezik i vrlo brzo je nesporazum prevaziđen, nakon čega je ostala anegdota i nakon čega su američki oficiri pozvali njega i pripadnike na kafu. Jedinica je tokom svog postojanja obučavala i pripadnike drugih formacija u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Davali smo obuku pripadnicima posebne jedinice policije, zatim operativno-potražnih grupa u okviru posebnih jedinica policije, a nakon formiranja žandarmerije i žandarmerije. Tokom 2000. godine težište naše obuke je bilo prema pripadnicima interventnih jedinica policije. U toku same 2002. godine skoro 900 pripadnika interventne policije je prošlo kroz naš centar za obuku. Na demonstracijama 5. oktobra 2000. godine promenjena je vlast u Srbiji. Ako je ta jedinica stvorena da služi režimu Slobodana Miloševića, postavlja se pitanje zašto mu je okrenula leđa tog dana. Odgovor je, čini mi se, pre svega psihološke prirode. Treba vidjeti šta je bio motiv ljudi da uđu u te jedinice i u tom motivu tražiti razlog za različito ponašanje, odnosno služenje, kako se to kaže, dvojici suprotstavljenih gazda, ako tako sme da se u žargonu kaže. Pre svega, možemo recimo pretpostaviti da je neka rodoljubivost ili neki patriotizam ili neko osjećanje nacionalnog ponosa ili nacionalizam bio vrednostna da su te vrednosti činile vrednostnu potku zašto su ti ljudi ulazili u te jedinice, specijalne jedinice kao što je SO. I u tom slučaju ta vrednostna potka diktira njima ponašanje koje treba da bude dosledno odbrani tih vrednosti, nezavisno od toga ko je na čelu države, ko je predsjednik države, predsjednik vlade, odnosno ko njima naređuje. Onog trenutka kad taj njihov naredbodavac napušta te vrednosti, jedinica će ne promeniti svoje ponašanje, nego će promeniti nalogodavca. 5. oktobra jedinica je dobila naređenje da iziđe iz svog centra na Institutu bezbednosti i da pruži pomoć radnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji su navodno bili ugroženi u zgradi Radio-televizije Srbije. Bili izloženi paljbi streljačkim naoružanjem i da su bili zapaljeni. Jedinica je postupila po naređenju i izišla na ulice gde je narod sa dosta gneva reagovao na našu pojavu na ulicama, vikao, dobacivao ubice, gađali nas raznim predmetima sa terasa, saksijama. Čak su pojedinci iz neposredne blizine pucali na nas vatrenim oružjem. Pre samog inače izlaska na tu ulicu od komandanta smo dobili naređenje da ni po koju cenu ne pucamo ili ne uzvratimo vatru na civile, a ukoliko otvore na nas. Dolaskom na lice mesta i prolaskom pored zgrade televizije uočili smo da se tamo ne nalaze radnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Pošto smo videli da tu ih i nema, napravili smo samo jedan krug i stali ispred zgrade Ineksa i čekali dalje naređenje. Iz ministarstva ili kriznog štaba koji je već rukovodio akcijom, u tom periodu su stizala konfuzna naređenja, jedinica na njih nije reagovala pošto su bila u principu i ekstremna naređenja, ali neodređena.
Nakon izvesnog vremena i građani su se relaksirali malo i počeli nam prilaziti. Tu smo se, što kaže, ispozdravljali sa građanima, izvesno vreme još čekali i posle toga dobili komandu da se vratimo u bazu od strane komandanta. Naša zakletva glasi: branit ću srpski narod ma gde god se nalazio. To daje odgovore na sva pitanja što se tiče 5. oktobra. Kad bi birali između naroda i vlasti, mislim da je tu sasvim sve jasno. Jedinica za specijalne operacije i u periodu dok je bilo u nadležnosti resora državne bezbednosti i kasnije kada je prebačeno u nadležnost resora javne bezbednosti i bila pod neposrednom komandom vlade, uvek izvršavala sva naređenja koje su dolazila, bez obzira na političare koji su tada bili na vlasti. Obavljalo svoj osnovni poslov zaštita ustavno utvrđenog poretka i bezbednosti građana. Nije potrebna za rešavanje problema zaštite ustavnog poretka, jer to je jedna priča koja postoji u autoritarnim režimima, da bi se oni koji su protiv tih režima proglasili unutrašnjim neprijateljima, pa ove jedinice koristile za, recimo, borbu protiv demonstranata i slično. Dakle, jedna pametna politika, jedna normalna država, jedna država sa normalnim demokratskim institucijama ima i tekako šansu da upotrebi tu jedinicu u korisne društvene svrhe. Znači ovo sve što smo sad pokazali, to se zove instruktaža profesionalnih tehnika. Znači jedan detalj što smo ostavili za kraj, to je rafalno pucanje iz pištolja. Mi smo mu dali ime Svadbarski. Pa znači on koristi da u momentu kada nam potrebna jako velika vatrena moć, da bi mogli da izvučemo osobu koju štitimo ili da bi se mogli obraniti nekom uskom prostoru kao što je hodnik ili prostorija, onda primenjujemo taj način. Znači držimo oružje na kuku, samo što pomoćnu ruku ubacujemo prst unutra. Znači radimo prstom napred-nazad. Prst ne stavimo ovako, da ne bi dolazilo do savijanja i nećemo imati ovakvu brzinu pogodaka, mislim veliku vatrenu moć, nego držimo prst u ovom položaju. Ovdje ne može da se savije. Pa u početku ja mislim da je to bilo u pitanju neka mladalačka iluzija, avanturizam, specijalne jedinice, što bi se reklo loš uticaj filmova, Rambo i slično. Međutim, po dolasku u jedinicu i život i rad sa ostalim kolegama doveo do određenih promjena u mom životu. Oni su mi postali bliski kao familiji. Neke lične veze, u principu mislim da su bile na kraju najbitniji argument zbog kojeg sam ja ostao u jedinici. Puno naših drugova je dalo život za jedinicu u prvom redu i za ovu zemlju. Neki od njih su zauvek ostali doživotni invalidi, neki lakše, neki teže. Ja ne bi nikog posebno imenovao, jer sve njihove patnje i žrtve sam osjećao kao svoje lično. Pa država nije nikad pokazivala preterani interes za probleme nastradalih i poginulih naših saboraca. Uglavnom se to njihovo interesovanje za nas završavalo po okončanju borbenih dejstava. Ja sam ovu medalju zaslužio svojom hrabrošću i čašću i nisam mogao da pretpostavim da će ona jednog dana da dobije svoju drugu stranu, da nas danas neki okarakterišu kao kriminalce i kao poslednji ološ u ovoj zemlji. Pa iskreno govoreći, to mi najteže pada. Da ljudi koji uopšte nas ne znaju, niti znaju delić naše istorije, šta smo prošli, pričaju o nama kao teškim kriminalcima, izlikovcima, hladnokrvnim ubicama, psihopatama. Kad bih mogao vratiti vreme unazad, pa najverovatnije da bi isto postupili. Posle bitke svi su generali.